Mina ngiUngqabutho Nicholas Mabhena, usihlalo weZimbabwe community in South Africa. Bese lo mhlangano namuhla abakhokheli abavela kwamanye amazwe singathi thina ngama-community leaders, ama-migrants alapha eJohannesburg eSouth Africa, kanti ke lababuya e-ofisini likaMeya uHerman Mashaba. Ebese kukhuluma besizama ukuthi sizwisise indaba leyo yokubotshwa kwabantu okuthiwa Operation Fiela ekhangelele ukuthi kubotshwe laba abadila ngezidakamiso, kubotshwe izigangi lama-criminals okusuka besokuchithekela kulaba abangelazincwadi zokuhlala emthethweni. Yikho akade sikukhuluma namuhla i-ofisi kaMeya weJohannesburg lithe lona kalikho phakathi kwalolu hlelo oluthiwa Operation Fiela. Yikho-ke sesizazama ukuthi sikhulumisane le-ofisi lika-Premier ke le-ofisi lika-Minister of Police, ngoba thina-ke siyasekela Operation Fiela kodwa singakusekeliyo ukuthi kube sekubotshwa abantu abangelazincwadi zokuhlala la, ngoba ukusekela kwethu lathi singama-victims awe-crime.